come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko oya bema maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko maskete lubaba ngiyelele ma come la kusanya ko
Kitchen.
Ang show me.
dan sabungan an sabungan ha wati minan kami ni madanya ni fasi mina to da kuningi puchinje kama nile ni bebo wote gibu sasa sembrando ya babi
เ
Sesiphinde sabuya umcimbi mnandi kakhulu umuntu ujulukile sengibuya neNkuzimalanga umkhwanyana la ekhaya okuyena umuntu owenze lolu suku laba kanje kwagcwala abantu kanje la esigcawini sesiphinde sabuya ke sikalava films elibengishilo ngathi ngusibongiseni wakamthethwa isibongo ngokuhlala khona la inselele indani leyasemayeni esikuyona nje manje simenyiwe bengizocela ukubuza ubaba eceleni ukuthi ubani igama ubaba nesibongo hayi mina ngubonkosi wakheso bafowethu ya ubonkosi yini akangayo la ekhaya mhlasimbe masingeke siyabuza nje hayi mina umakoti wami la ekhaya bengilethe ibizo ngaphinda futhi kwaba nomemulo besithoma nje uma siqeda ukuthoma nje imali lapho sigiya kumnandi bafowethu mangathi ngingabuza nje kunjani ukuphathana lapha na kuwe nomakoti kule minyaka senihambile emngaka ngoba usuze wacabanga ukuthi kungcono wenza izinto ezifana nalezi cha bafowethu ukuphathana kube le ndlela le realistic akubanga ekuthenini khona okhohlisa omunye zibe khona izinto eziwayo nezivukayo savuka sonke ndawonye so lokho ngikuthande kakhulu so kunjani kakhulu ke mfowethu njengomkhwenyana la ekhaya ukubambisana for kulomuzwa kubo makoti nakini ukubambisana kunjani khona baba into engiyithande kakhulu ngalomuzwa wamakoti banomthetho usho ukuthi manje nakithi umakoti efika ezokwakha ingane nomthetho usho ngamazwi sibambisene kahle ukuthi sokwakha ikhaya eliqinile nomthetho bafowethu and siyabona mkhwenyana ushaya imali uyibala ngawani kusho ukuthi injabulo ngaphakathi nentokozo uyikhipha ngo100 uyikhipha ngo2 usho ukuthi kukhulu ujabulile uhappy kakhulu ngomakoti usisi wala ekhaya uThembi baba hayi bafowethu usisi uthoze kakhulu nami futhi ngithoze kakhulu naye ade ngithinta uthe iqhenya ngami kakhulu kodwa mase sibuka esayidini likamkhulu ke wala ekhaya kokuyena ubaba kamakoti unjani yena ubaba ukwazi ukuthi emzini kube nenaba zakhona ukuthi ubaba akafuni lutho kodwa unjani baba la ekhaya hayi baba la ekhaya unekhanda liqinile unomthetho futhi kodwa ke into engithanda kuyena ukuthi manifike esivumelaneni bafowethu isivumelane sisona akukho onye okushintshayo kodwa ke into engithande kakhulu ukuthi uke wavuma ukuthi ayikho enye indoda ekamjabulisa njengami bafowethu ngane kodwa siyabonga nathi sikalava films sibonile ukuthi umkhwenyana naye ujabulile ukujabula kusho ngayo yonke indlela owenze ngayo indlela okhiphe ngayo imali indlela abudeweza ngayo ukuthi usushaya zonke zaphele ephaketheni sekufanele ungathi ubuye ebhenke kuzoqaleka selikude ebhenke ngabe ngiyabuyela ngane yakwethu sibonga kakhulu ngimapha amagama owangasho umkhwenyana kumuzwa wakho sengisho kumkhwekazi wakho nangumamayezala ukuthi ungawapha amagama ongabasho ukuthi ezibusiso nayo yonke into ongabapha zona nokuncoma ongakuncoma kubona for umakoti cha umkhwekazi nomukhwe into engibongayo iyalo abazipha umakoti akena umuntu ongiphamisela umoya bafowethu niyazi ukuthi amakhosikazi nabafazi basidonsa ngamakhala singamadoda kodwa ke cha into engithandayo ukuthobeka bayifundisile ingane ukuthi mayithobeka bafowethu indoda phela into eyifunayo indoda ifuna ipeace yona into eyifunayo indoda ayikhenye ipeace kuphela so manje ke indoda methola ipeace ila jabula khona into engithozelayo nje kakhulu ukuthi bamfundisile ukuthi angiphi ipeace sibonge kakhulu kumkhwenyana sibonge baba akekho umuntu sibone enza njengawe ngane yakwethu sibonge sikalava films sengishuthela umcimbeni ukuthi nisimeme nisichase nathi sikwazi ukuthi nathi sifake something eziko siyabonga kakhulu qhubeke nangokuzayo mase kushadwa siyathemba ukuthi sobe sikhona selelekile bafowethu sijabula kakhulu umsebenzi wenu bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu nangokuzayo futhi niphinde nifike bafowethu sikalava films bezathi sikhuluma nomkhwenyana for okugcina ukuthi sibonge kakhulu kumkhwenyana siyabonga kakhulu kumkhwenyana into asezeleyo nezinhle nalana sibonile abantu bagcwele baningi abanye bayadla baqhubeka bayadla siyabonga kakhulu